Yes, reka twongere tubaha ikaze bakunzi ba Kigali Lion News. Ni update nk'ibisanzwe aho tugiye kureba uko situation ihagaze ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe Masisi byahindutse ku musozi, aho ubona yuko ihuriro rya AFC rikomeje kugenda rigambanirwa. Ibintu byose uraze ubimenye akantu ku kandi. Turarebera hamwe uko byifashe, ese byagenze bite, ese byifashe bite mu duce tugiye dutandukanye. Turarebera hamwe uko situation ihagaze, aho aka gace ka Kazinga bikomeje kuvugwa ko Croatia ihanganye na AFC kaba kamaze gufatwa n'iyi Croatia ya FARDC. Ni ibintu uri bumenye akantu ku kandi. Turibanda cyane ku bikorwa biri kubera Minembwe, aho bivugwa yuko ihuriro rya AFC rikomeje naryo kohereza amadrone muri ibi bice bya Minembwe. Ni mu gihe kandi turi sesengure uko byifashe, ndetse haba mu nce zose, ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa hafi neza no ku kibuga cy'indege cya Bangoka International Airport. Aha ni mu ntara ya Chopo, aho bivugwa yuko n'ubundi ibintu byamaze kuba ibi byose. Ni munyemerere tuze tubitature umenye akantu kandi. Ku murongo wa telefone nibiza kudukundira turi bwakire Umuroko Informa, kubera yuko maginga ya ntago biri gukunda, bishobora kuba ari ikibazo cy'ihuza nzira bijya byanga, ariko nibitanadukundira turagumya tugende tureba uko situation ihagaze mu nce zigiye zitandukanye. Ni mu nkundi rero twanzikire ahangaha abakunzi ba Kigali Lion News, turebere hamwe uko situation ihagaze. Mbere yuko tuavansa rero, cyangwa mbere yuko dukomeza amakuru yacu, reka tubanze tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana mwese mo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere nta kindi musabwa uretse gukanda subscribe cyangwa sabone, mukarayikinga ndetse mukajya munasharinga, bityo mukiyongera mu muryango mugari w'abademba kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Byifashe bite, bimeze bite saha iyi ngiyi? Ni update nshya zitugezeho, aho bivugwa yuko ihuriro rya AFC bagiye gukomwa mu nkokora bitewe na drone yabo bagushije muri bino bice bya zone ya Minembwe. Ibi bibaye nyuma yuko n'ubundi ihuriro rya AFC ryasaga nk'irishaka gusa nkaho ryereka iri huriro rya FARDC, bitewe n'uburyo ki FARDC ikomeje kugenda igaragaza ubugome ndengakamere mu guhitana abaturage b'abasivili, aho barashe imihanda igiye itandukanye, ndetse hari amaradiyo yagiye, hari na radiyo yasenywe. Ariko icyo nakubwira cyo maginga ya iri huriro rya AFC rano ko nyuma yaho naryo riteruye amadrone, bigasa nkaho riyanyanyagiza mu kirere cya Minembwe, ubu ziri gucaracaramo. Biragaragara yuko ihuriro rya FARDC risa noneho nk'iryagizemo ikikango. Maginga ya bikaba bigaragara neza yuko bisa nkaho hari icyizere biri buze gutanga, bitewe n'umutekano muke wari uri muri ibi bice. Bikomeje kuba bibi cyane rero mu duce tugiye dutandukanye, aho n'ubundi izi drone zagiye zangiza uduce twinshi, ndetse ubona yuko muri bice bya Madegu za Gakenke na centre ya Minembwe bitigeze bigenda neza. Nababwiye ngira ngo ku munsi w'ejo nari nababwiye ko iyi radio bateyemo bombe ya Minembwe. Iyi ni radio ya Tungane, aha iba muri centre ya Minembwe neza. Ubona yuko n'ubundi ihuriro rya FARDC ryari rifite umugambi ukomeye wo kuba wasenya ibice byose bigiye bitandukanye muri strategy cyangwa ku mbaraga bakoze mu buryo bwose, bitewe n'uko bashaka kubanza guhungabanya abaturage nk'uko bakora ubwo buryo. Urabona ko wenda mbere yuko dukomeza, wenda iyo tuvuze uburyo bwo gusa nkaho batera ubwoba abaturage, ntago bashaka ko ubundi ihuriro rya FARDC, bitewe n'uburyo rikoresha imbaraga zikomeye mu gisirikare, kubera ko bakunda gukoresha izi ndege z'ubwiyahuzi za drone. Bigaragara ko n'ubundi baba bashaka gushyira
ubwoba mu baturage kugira ngo wenda bahunge. Rero muri ino zone ya Minembwe impamvu ikomeye ubona yuko ibi bitero biri guhitana abaturage bamwe na bamwe, murabizi neza yuko abari kurwana kuri kote n'ubundi iyi nka kote ya MRDP twirwaneho abenshi urumva ntago basiga abagabo babo cyangwa abana babo, urumva nibo basa nkaho babafasha. Rero bitewe n'ubu bugome bugaragara muri Croatia hanganye n'ubundi na MRDP twirwaneho na AFC M23, nirikomeje kugenda ari baribi cyane ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko bo bashaka gutuma abaturage bavamo noneho bagakoresha izi ndege z'ubwiyahuzi. Ibi rero bikomeje kuba bigenda byangiza ituze ry'abaturage, ndetse ubona yuko bamwe bakomeje kugenda babibwira amasaha iyi nta byari byabarurwa byangiritse cyangwa abantu bapfiriye muri iki gikorwa, kuko haracyakorwa ubushakashatsi cyangwa baracyareba buryo cy'uko situation ihagaze. Ariko icyo nakubwira cyo ino mihana uko ingana, urabona ko hangiritsemo ibintu byinshi. Reka rero turebere hamwe wenda uko situation ihagaze muri zone ya Masisi. Aha ni mu gace n'ubundi ka Kazinga, ahangaha nyine ni mu teritwari ya Masisi ariko muri groupement ya Nyamaboko. Iyi Kazinga biravugwa yuko n'ubundi ishobora kuba yageze mu biganza by'ihuriro rya FARDC, ndetse magingo ya benshi batangiye kubikonfaminga, ariko biravugwa ntago byari byadesizwa, kuko buriya kenshi na kenshi aba wazalendo iyo batangaje itangazo, kuko byaciye byatanzwe n'aba wazalendo, urumva ko ayo makuru abatizewe neza, ntago byari byemezwa 100%. Bigaragara yuko bishobora kuba hakiri kubera imirwano ikomeye, ariko icyo nakubwira cyo nuko ibintu bisa nkaho bigaragara ko aka gace nikaramuka kambuwe iri huriro rya AFC, birasa nkaho batakaje agace keza ka point strategique, kuko aka gace ka Kazinga kari mu duce twiza cyane ku rwego rwo hejuru, aho nakubwira yuko aka gace ka Kazinga ari agace kari technique, kandi akaba gakontorora ihuzanzira muri no zone yose ya Masisi, ndetse na zone ya Warikare, aho n'ubundi basa nkaho aka gace baba bafunze cyangwa baba bifunze mu nzira n'ubundi zikorerwamo ama deployments. Ubona yuko iri huriro rya FARDC rikomeje kugenda rigaba ibitero simusiga, ariko maginga ya bitewe nuko hari kuvugwamo ubugambanyi bukomeye mu gisirikare cya M23. Ni ngombwa, birashoboka, ariko ntago nakubwira ngo bifashe gutya, ariko mu bigaragara nawe usubije amaso inyuma urabona ko iri huriro rya AFC M23 ni urukomatanye rw'abasirikare benshi, kandi bagiye bava kuri kote ya Congo. Kandi mwibuke neza ko iki gisirikare cya Congo mu bigendanye na discipline nkeya kirangwaho, ndetse kubitireho abamayimayi cyangwa ino mitwe ya FDLR. Urumva rero kuba habonekamo undiscipline cyangwa abakomeza n'ubundi gusa nkaho bashyigikira iri huriro rya FARDC, ntago babura, nayo mpamvu hari gukorwa operation zikomeye. Ni mu gihe kandi iri huriro rya AFC ryongeye gukora akandi gatenda, aho bivugwa yuko ryongeye kugaba igitero Kisangani. Biravugwa, ntago ihuriro rya AFC ryari ryabitangaza, ariko biravugwa yuko baba bakuyeho radari hano Kisangani, hani mu ntara ya Chopo, n'ubundi hari ku kibuga cy'indege cya Bambuka International Airport, kuko ibi bitero by'amadrone byinshi niho biva, kuko ibi bitero bikorwa indege zimwe ziva hariya kuri Bambuka International Airport na hariya Ikaremi, ndetse n'iziva i Bujumbura. Bigaragara yuko bamaze gufata gahunda zikomeye zo kureba buryo ki bakora uburyo bukomeye, bitewe n'uburyo situation iba ihagaze kandi nuko biba bimeze. Urabona rero ko situation ihagaze,
biragoye cyane ariko kugira ngo dukureho urujijo ndetse tumenye uko situwasiyo ihagaze, bakunzi ba Kigali News, ku murongo wa telefone tugize amahirwe Muroko Mfuma turamubonye. Bwana Bizima, reka duhe information za Masisi kuko biravugwa ko agace ka Kazinga kamaze gutakazwa na AFC. Reka rero aduhe ido nido. Bwana Bizima, uri live mu kiganiro, twari twakubuze ariko nta kundi, ibibazo byaho turabizi by'ama network, ariko reka tugusuhuze tukwifuriza kugubwa neza kuri iki gicamunsi. Yego namwe. Bwana Bizima, ibintu biri kugaragara ko hano i Masisi mu gace ka Kazinga ni agasozi abantu benshi bazi ko gato, ariko aka ni agasozi kari muri groupement ya Nyamaboko. Byifashe bite, bihagaze bite Bwana Bizima saha iyi ngiyi? Yego, ni agace kigaruriwe na FARDC kuri uyu munsi mu mirwano yahuje na M23. yari ifite nk'ibirindiro kuko yari gafite iminsi irenga 7 ubwo nibo bakagenzuraga, bagatakaje rero mu mirwano ikomeye cyane yabahuje na coalition yaje ifite ibitero bihambaye bifite ubwinshi bwose nko muri za ntambara za kera bitaga ngo ni z'aba Vietnam, kuko bari abasirikare benshi ubona ko atari coalition wabasha guhagarara imbere igutunguye kandi utiteguye bihagije, utanateganyaga ko iki gitero cyabaho. Ubwo mu minsi itambutse bahagabye igitero cya drone ndetse n'imbunda za tirari zisa n'izirasaho barabireka, ariko byari nk'integuza y'icyabaye uyu munsi. Ubona ko M23 yabashije gutakaza ahantu kandi iracyahanganye, ariko ubona ko coalition n'ubundi igifite imbaraga cyane n'umuvuduko mwinshi wo kuba bakwigarurira utundi duce cyane. Wumva ko ni ibintu bitoroshye rero kuba bagira utundi duce bakwigarurira nk'izi za Gasheke n'izi za Bukumbiriri. Wumva ko n'ubundi ariho intego yabo iri, ndetse ngo bakisubiza n'agasozi kari strategie bitaga Karuvariyo. Ni agasozi ubona ko n'ubundi M23 yagafashe bigoye cyane, ariko urabona ko byanze bikunze sinzi ikintu cyaba cyarabayeho kuri M23 ku buryo aha hantu haba hatakajwe mu kanya gato k'imirwano itanamaze n'umunsi wose. Bigaragara neza ko hashobora kuba harabaye cya kibazo cy'uko deployment zo muri ibi bice zabaye nyinshi, hakabaho gusaranganya ingabo mu buryo bwo kugira ngo babashe gukwira uduce twose. Rero aha ntabwo rero ingano y'ingabo zari muri kano gace zishobora kwihanganira kuba zari buhangane n'ikoalisiyo bijyanye n'imibare yari ifite iri ku rwego rwo hejuru. Kandi ikibazo kindi kiri aha, aka ni agace k'ingenzi cyane baba bakuwemo, kuko ubona ko kahaga umutekano izi nce zindi zafashwe imbere zirimo Gatoyi ndetse na za Nyabyondo. Ubona ko udashobora kugenzura aka gace utagafite utu duce natwo tuba dufite umutekano muke bijyanye na operasiyo ziba zibera hano z'imirwano ya buri munsi. Aka Kazinga kandi ni akantu gakenewe cyane, ubona ko Kazinga yabaye Kazinga uzi neza ko imaze gusa naho ihatakaza inshuro 3 zose FARDC igarukamo. Urabona ko nako kamaze kuba nka P0, atari ibintu byoroshye cyane mu bijyanye n'imirwanire muri iki gice cya Nord. Yes, ku bigendanye n'abaturage byifashe bite buriya ibintu by'imirwano byo ko byagenda kose bafitemo inyungu ni bamwe baba basa nkaho bari ku bw'inyungu zikomeye za bifi binini byaho nka Kisekedi arashoza intambara yibereye Kinshasa, ndetse ubona yuko igiturage aricyo kibigwamo, kandi icyo giturage wenda kigahura n'ibibazo. Ku bice byegereye ako gace ka Kazinga kabereyemo imirwano, nta munsi nta drone zahageze ngo zibe zakwica abaturage, cyangwa saha iyi nta zihari kugira ngo zibe zihungabanya umutekano w'abaturage. Drone zakoreshejwe mu masaha ya kare bakigaye ibitero muri Kazinga, ndetse na sharingi yabayeho bitari by'igihe kirekire. Ubundi baradivasinga bahafata bitabaye nk'ibitwara umwanya munini, ariko ku bijyanye n'abaturage bo bahutaza biba byabayeho, kuko tuvugana basa n'abegereye muri ibi bice
abenshi bose baba bahunze. Rero ni ikintu ubona ko ku baturage rwose ntabwo ari cyiza kandi ntabwo ari ikibaha umutekano. Ni ikintu ubona ko muri FARDC hose, iyi Kongo yose niko bimeze, mu duce turimo imirwano nta muturage waho wavuga ko atekanye cyangwa afite kwishyira ukizana nk'uko mu gihe cy'amahoro biba bimeze. Ni abantu babaye nk'ingabo nabo, aho rivugiye nyine ubwo buba bukeye isaha iyo ari yose bahora berekeza mu bice bitarimo imirwano mu buryo bwo kugira ngo ataburiramo ubuzima. Yes, Bwana Bizima, n'ubundi twari twakubuze ku murongo, ariko sinzi nimba hari ikintu kidasanzwe waba ufite cy'aka kanya akiri kubera muri ibyo bice byose biri kubera aho ngaho ku mirongo y'imbere y'urugamba. Yego, ni imirwano myinshi igenda iba hatandukanye muri iyi Nord Kivu. Ubona ko no mu gice cya Rutshuro hatangiye kugenda havugwa nk'imirwano uvuye kuri iri kubera muri Nyiragongo. Noneho hari n'utundi duce ubona ko harimo FDLR ziri kubangamira abaturage cyane, mu buryo harimo n'abari kubizira bakicwa bijyanywe n'uko babashinja ko bakorana nayo 23 nko muri izi ce za Kiwanja, usatira n'ubundi kuri iyi pariki ya Virunga iri mu gice ubona ko n'ubundi kirimo FDLR ndetse na FARDC zikirimo. Ni uduce rero twasigayemo hagati muri aka gace gahuza Kiwanja hano hafi muri Rutshuro zone, ukajya no aho bita Shasha ku mupaka wa Uganda. Ni uduce turimo hagati, ariko abantu benshi batazi neza ko tugenzurwa na FARDC. Nawe wabyumva wakumva ko ari ibintu bitunguranye, kuko ntabwo wakabaye hari mu maboko ya FARDC, kuko hari mu gice cyo hagati cyane gisatira ndetse ahantu h'ingenzi kuri M23, nk'aka gace ka Giseguro ndetse Gatwiguru na hagati ubusatira za Shasha. Ubona ko ari ikintu babaye nk'abakozemo uburangare cyane ku ruhande rwa M23, kuko ni agace ubona ko FDLR ziri muri kano gace ziyubatse zikabona ibikoresho, kuba zabangamira ibikorwa remezo ndetse n'agace gatuwe n'abaturage benshi nk'iyi Kiwanja. Ubona ari ikintu gikomeye cyane, kuko usanga ari ibintu nawe utakwiyumvisha uburyo ki inyeshyamba zaba ziri kugenzura utu duce twegereye cyane hano za Cyanzu. Ubona ko bafite imbunda nini za tiraribana ibasha gusheringa muri izi za Cyanzu. Rero sinzi ikintu ubona ko M23 ikwiye gukora ahantu, nubwo ubona ko babihagurukiye cyane, kuko nyuma y'aho ibyo abaturage ndetse bakanabahutaza babaziza ko bakorana na M23 byabaye nk'aho byateje umwuka mubi cyane muri iyi nce za Kiwanja, ku buryo ubona ko M23 ishobora gukora operasiyo zidasanzwe muri ibi bice, kandi yarabitangiye, kuko ubu ubona ko muri Nyiragongo ariyo mpamvu wumva buri munsi imbunda zirirwa zivuga ku manywa na nijoro. Ni operasiyo nshya ziri gukorwamo mu buryo bw'ibanga, ariko ubona ko hari ikintu bashaka guhindura gikomeye cyane. Yes, reka tugushimire Bwana Bizima, tukwifuriza kugubwa neza kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri. Yego, urakoze cyane nawe. Yes, murumva rero ko ari ikibazo gikomeye cyane, ariko twe cyari kituzanye ni ukugira ngo tumenye amakuru yimbitse y'aka gace ka Kazinga kari point strategique, ariko mu Minembwe nyuma y'uko AFC yohereje drone, bivugwa y'uko nabwo biravugwa ntago hari hadesizwa. Biragaragara ko ngo ari drone ya AFC, ihuriro rya FARDC bahanuye, ariko kuva izo drone bazigurutsa, urabona y'uko ihuriro rya FARDC rikomeje kwandika amatangazo, rikomeje kuboroga ngo AFC M23 bari gukoresha drone, kuko bari baratinya cyane. Aba-FARDC bagira ubwoba ku rwego rwo hejuru na Croatia bahanganye, kandi batirengagije ibikorwa bakomeje kugenda bakora. Ibyo turimo tubabwira by'igitero cyakuyeho radari Ikisangani, biravuga yuko n'ubundi gahunda ihari ariyo kuba bagerageza buryo ki bakomeza kubangamira ziriya radari zikomeje koherezwa amadrone yo kwica abaturage ba civil. Turahabaye rero ngo tujye tuba updatinga, n'ubundi kongera tuze guhura muri update zacu z'ijoro, aho nijoro n'ubundi tuba turi kumwe na Morocco Informa atubwira ibyo nido, kuko buriya urugamba rutangira gutegurwa cyangwa rukomera mu masaha
y'ijoro. Mu nkundi rero mbasezere mbifuriza kugubwa neza ndetse nihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.